za dolari genera habonye batanga $500 ngo baje kunsezera abantu 15,000 ndabaza ngo sasa yandari he ko yarayanje mwahagurutse mubwira abakristo ngo nayagwireka ari ngo bari mu nyubako y'ikanisa ndababwira ngo sindi dafa mwahagurutse mukabwira abantu ngo mutanga amafaranga turi mu nyubako apana kuja kuvuga ngo mutanga amafaranga muherekeze gwireka ngo ni mumaramo yajane mu madafa hari ibintu muzobazwa. Jonathan TV show mumeze neza aho muherereye hatandukanye muri amahoro turabashuhuje cyane nanone kandi tubaha ikaze mu kiganiro muri kumwe n'umunyamakuru wanyu mubona kuri kamera tugiye kumufasha tubana mu kiganiro cy'uyu mwanya aho muri buze kunguka byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo nze kumusaba afati ya mbere maze yibwire abadukurikiye abakurikiye Blessed Family TV abakurikiye Jonathan TV show bwaba ari ubwa mbere bagukurikiye ndagira ngo utangire ubibwira. Murakoze cyane cyane umunyamakuru kuri Blessing Family nitwa Eric Nkundabantu wo kuri Jonathan TV show nkuko mubimenyereye ntuye hano Nairobi ahantu bita Umoja. Rero ndabakiriye kuri izi channel kwa ebyiri murakaza neza kandi nizera ko turi bubane neza mukurikirana ibiganiro byacu ndabizeza yuko biri bugende neza kandi muri bubyishimire. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Eric umeze ute? Na mahoro turashima Imana. Umeze neza? Ewana. Hariya kuri Jonathan bimeze bite? Biri kugenda biza Jonathan abakristo ni benshi bari kwirubura. Abakristo ko baraguma kurubura benshi. Kwarirubura abakristo ndi mu kuvuga muri no misi. Nkabwira abantu ngo muze mwirubure. Nabwiye abantu channel ejo bundi twakoreyeho ndabwira ngo ni munsi nzagaruka nzaze hari abantu biyongereye. Rero mbwira abantu bakunda Blessing Family TV yuko bakwirubura muri iri kanisa rya Blessing Family. Blessed Family TV. Blessed Family TV mwirubure. Nabonye afite hafi mu bantu 100,000 nzasange ubutahangaruka nzasange bageze ku 50,000 byaba ari byiza byanshimisha. Nzasange mukurikirana ikiganiro basi nko mu masaha 5 kikaba gikurikirana n'abantu bagera nko ku 10,000 byaba ari byiza kandi mwaba muri abantu beza kandi bumvira nkuko byagaragaza ko ibyo tubabwira n'ibyo tubagezaho mu dushigikiye. Ako kantu bagatindeho. Ariko ubundi njya nibaza ni gute umuntu ajya areba akareba video ikanamushimisha ariko gukanda kuri kariya kantu kitwa subscribe kariya kazogera ni iki kibazo mufite muri no minsi hari ukuntu isi yateye imbere. Yes. No muri Africa bitugera mu bihugu byose abantu benshi bafite ikintu bita wifi mu mazu. Ni bake badafite wifi. Ikindi iyo uguze MB za 20 ushobora hari uburyo bikora ugasanga MB za ushobora kujyaho basi ni minota 20 kuri YouTube ukurikirana. Rero kugenda gusuga kanda ukawana sharinga cyangwa se waba wakunze ikiganiro ukagisharinga n'abandi kuko uba wagikunze ikintu kurya wakunze uzareba inkuru wakunze komba kwisangiza abandi uzuhura n'umuntu yewe cyangwa se nimbari ikintu wakunze hari umuntu wagurisha ibirato byiza cyangwa amapantaro miza wowe ukunda kwambara uzoje n'ubangora nk'abantu rero bakunda YouTube bakunda ibiganiro nk'ibi uzubiganiza abandi ubisangiza abandi kugira ngo nabo babikunde banadukunde. Rero dukunda nta kindi tugusaba wadukurikiranye genda uduherekanya n'abandi kandi bizaba byiza n'inkunga yawe ikomeye uzaba uduteye kandi uzabugize neza. Uzaba ukoze umurimo mwiza cyane uzaburamije ni ku muhungu umwe hari akunda kubivuga. Uzaba ukoze neza uretse n'ibyo kuramya ni kwiga. Yemi ni bagaze uvuga ngo kuramya twabanaga muri Gisubizo twaba tugiye ku meza kurya akabwira madame ngugire gatubashe kuramya neza ngo kuko tugeze ku mwanya mwiza wo kuramya. Yes. Uretse n'ibyo burya iyo ukoze subscribe biragufasha kuko iyo haje ikiganiro kindi
bikorohera kukibona yego cyane kuko uhita ubona notification cyane ikubwira yuko hari ubundi butumwa ugomba cyane rwose kubona kandi bukakubera ubwumva cyane. hanyuma twifuje yuko tuganira nagiye mbona musesengura mu buryo bwiza kandi abantu benshi barabikunda uyu munsi nanone hari bizongira ngo dufatikanye dusesengure maze iminsi ubona abavuga butumwa baje mu mavuga butumwa atandukanye uzubabona abavuga butumwa benshi cyane uzubabona nzambabona ndabona bakurikirana bari bagutangisha ituro ry'ivuga butumwa inyigisho nyinshi ndazibona ndazikurikirana iryo turo iyo baritanze bararitangishije sinituro gusa n'imyambaro twarayitanze inkweto twarazitanze ni byinshi twagiye dutanga hanyuma ubu nyine hari impaka zihari hari impaka ziri mu bantu benshi bakunze kwitabira amateraniro yego bamwe barati ituro ritanzwe riba ritanzwe ari ry'umuvugabutumwa runaka w'umushyitsi watumiwe nimba bavuze ngo aya maturo nayivuga butumwa amafaranga cyangwa ibindi byose batanze bigomba kuba koko ari ivye abandi bati yego afitemo niba mwita umugabane afitemo share ariko kandi ikanisa nanone rifitemo urundi ruhande rwabo bagomba kugira uko babijera nk'ikanisa kuri wowe ubyumvute noneho abavuga butumwa bari mu kudukorera udusha twinshi kandi rimwe na rimwe tukadushimisha tundi tukadutangaza wenda ntaragera kuri byinshi hari umuvuga butumwa waherutse ejo bundi hano hirya ngo araza barangize ngo baramutekera imboga zisanzwe n'ibiryo ngo aranga aravuga ati jewe sinshobora kurya bino biryo intogi n'indagara gute inkoko kandi aravuga ati nimba nta faranga mufite z'iyo nkoko jewe ndayishura baragiye barayiguze barayitetse tibayigeje ntamaze kurya tuje mu gitarama hasigaye ndatashe nzomana iminsi 2 mpamba sengera muzobona ifaranga zo kwishura ya nkoko kandi yari yabanje kuvuga yuko inkoko ari buyishure ubu nyine ntibakicemera yuko tubatekera ibishimo n'itogi n'ibindi n'indagara ngo bakeneye inkoko none ga yemwe muhamutumira abavuga butumwa muze mutumira muze muba mufite inkoko canke nimba ari ibindi ariko nkuko bivuze ni twinshi twagiye tubibona ariko biterwa nabonye ejo bundi ariko nakantu kamaze igihe gitwaza ari kuvuga uburyo batumiye umutanzania aje kubwiriza amare kubwiriza aravuga ngo iyi sadaka yari ruguru izi sadaka mutanze nizanje mugani wiwe ngo isekaje bikara aramwicaza aravuga ngo mwicaze iri sadaka aya mafaranga twatanze ntago arayawe biterwa n'uburyo biterwa n'uburyo ayo mafaranga yatanzwemo biterwa kandi n'ico bayatangiye nukuvuga ngo amafaranga y'umuvuga butumwa agomba kuba y'umuvuga butumwa amafaranga y'ikanisa agomba kuba ari y'ikanisa ico nico tugomba kubanza gutandukanya eske izo mpaka zigiye zihazivugwa iyo sadaka yari yatangiwe nde iyo sadaka yari yatangiwe ikanisa cyangwa yatangiwe umuntu umuvuga butumwa nje ku rwanje ruhande numva nta mafaranga yatangiwe mu ikanisa atarayikanisa oyaye sinoza ngo ukoresha izina ryanje ngo ikanisa ririre ku izina ryanje ntibibaho nukuvuga ngo jewe nimbanje mukavuga ngo naje kuvuga ubutumwa mu ikanisa ryawe Mutabazi yego numara nze muri rya kanisa wafunguye rya Blessing Family nimara abakristo babwira ati uyu munsi Jonathan TV show tugomba kumuherekeza n'amaturo buri muntu wese umukunda yakunze ijambo ry'Imana yavuze muze tumuherekeze bagatanga $1,000 yego yewe nije bagitangiye kuko n'izina ryanje wakoresheje si iry'ikanisa ico gihe ayo mafaranga ugomba kuyampa kuko nijewe n'izina ryanje wakoresheje ngo avuze ati
Jonathan TV niwe waje, niwe tugomba gutangira no mafaranga. Ariko ni haba ikindi kintu bakavuga ati tugiye gutanga ituro ryo kubaka ikanisa, ryo gusimanta ryiki, iryo habe n'umuvuga butumwa ntagomba no kubona micumi. Bo ico nibaza umuvuga butumwa yatumiwe n'umushumba, hanyuma umushumba aravuze ati muze dutange amafaranga. Akenshi bakunda kuvuga ngo dutange ituro ry'ivuga butumwa. Ni gakeya twari twabona mu gitaramo cyangwa se mu materaniro umushumba avuga ngo nimuzana amafaranga ya runaka, nimuzana amafaranga ya Mutabazi, akoreshe izina rya wa muvuga butumwa. Akenshi inyito nziza inakwiriye njya mbona babiha, baravuga bati tugiye gutanga ituro ry'ivuga butumwa yo guherekeza. Yes, ryo guherekeza umuvuga butumwa. Ariko nje nkibaza mwivuga butumwa, mwivuga butumwa muri ya materaniro harimo abaririmbyi baririmbye, harimo abacuranzi bacuranze, harimo umuriro wakoreshejwe, harimo abantu bakoze isuku muri ya materaniro. Gute wa muvuga butumwa ashobora kumva yuko ya mafaranga yatanzwe yose agomba kuba ye, kandi muri ya materaniro yabwirije wenda isaha, harimo abaririmbyi baramije isaha bashiramo n'ayandi n'izindi ndirimbo, harimo tw'udusiriye. Yes, koma rero washobora kuvuga yuko yumva ko amafaranga agomba kuba ye. Uzareba kenshi kandi uzanabisuzume neza, unabyibuke neza, kandi tuzatubana mu materaniro menshi. Baza bakavuga ngo umunsi uzareba urugero, nimba mwikanisa batatumiye umuntu wo kuvuga ubutumwa, ari umuntu wo mwikanisa uri bubwirize, za bindi byose bigakoreka, nta mushitsi batumiye. Uzarebe n'ibiryo turo bazavuga ngo duherekeze, ngo dutange ngo ituro ry'umuvuga butumwa wacu wo mwitorero, ntibazabikora. Ariko akenshi barikoresha iyo batumiye umuntu, bakavuga tuno muntu twamutumiye kuva hanaha Kitengera, cyangwa twamutumiye kuva i Burundi, twamutumiye kuva i Rwanda cyangwa muri Kongo. Yes, niho bakunda gukoresha iryo jambo. Nubwo n'abandi baba bavuze ubutumwa byensiri, yego baba bakoze, kubera iki bataza babikora igihe batatumiye umushitsi ari bonyine ubwabo ngo bavuge ngo mureke duherekeze umuvuga butumwa. Ico gihe nje ntabwo navuga ngo ntibikorwa, bikorwa toya ntuvuga ngo ntibiza bikorwa. Bishobora kuba bikorwa ariko atari iyo nyito noneho byitwa. Oya, yes, ntabwo turabona. Aho none wa muvuga butumwa iwe waje ntarya cyane, abenshi sibo baza basaba za nkoko wavuze. Bagomba no kuzibona inkoko imwe se amafaranga arya. Wari wabona ikanisa ripfa gukoresha fundraising bafite umushitsi umwe atari nka timu nini ngo bavuge ngo nimeke twitange amafaranga abashitsi bazarya. Ari umwe se naje no twitanga amafaranga yaho bazarara. Aho iyo umugaburiye za nkoko sa amafaranga, nta mafaranga. Aho niyo mpamvu rero rya kanisa muri ya mafaranga yitwa ivuga butumwa bagomba gukuramo ibintu bitandukanye biba byakoreshejwe ku ikanisa, hanyuma bakakugenera. Oya kurya iyo atumiye umuntu uba ufite n'ibintu wateganyije byo kumwakiriza canke n'ibindi, sibyo? Ntago ushobora guteganya muri ya mafaranga wamusabiye yiki yo kumuherekeza. Si aho si wowe kuramo ibyo kurya ndetse n'ibyo kumuryamisha nimba ari bunarare. Bigomba kuva he? Kuko jewe wagutumiye abakristo natse amafaranga ntabanje. Reka nkubwize ukuri, hari umukristo bawazanye ku buryo reka nkubwize ni ukuvuga ngo ntubona uriya muntu
ubundi ahubwo jewe n'inama ubundi bagakwiriye kuba bakora sibyo kugira ngo batiteranya n'aba bantu kuko uriya muntu jewe numvishe jewe kuri jewe ni ideni bamusigayemo bazomwishyura ifaranga banza unyumva ni ideni bamusigayemo kandi izo faranga nyabuna muzomwishyure dore mutangiye gutana hanze nituza tukabisobanura bino bintu tukabisesengura ntimukaze muvuga ngo twinjiriye abantu bo mu makanisa twinjiriye abapasiteri cyangwa ikindi baba bitugejejeho turi kure kandi noneho kariya kantu konyine ntigasaba ngo nje kumva amiga yose yabwirije aka kantu ko nta kandi kaje si bisaba ngo nzumva amiga konyine karimo message zose ni ukuvuga ngo rero mbere yuko nkomeza kuri mvuga kino kintu nibaje gutumira umuntu baze babanza bategure budget yiwe ya transport ibizamuherekeza nibyo azaryama nimba ari umuntu uvuye kure kugira ngo batazongera kutuzanira bino bintu turashaka kubica batazongera kwiteranya n'amavuga butumwa batumiwe kuko already rino kanisa rigiye kugirana conflict no muvuga butumwa tibashobora kuzongera kumutumira zarangiye rero ariko kandi bibuke ko bamufitiye ideni kubera ko bakoresheje izina ryiwe avuga ko mu bisobanuro numvishe yavuze ko bakoresheje izina ryiwe niyo mpamvu njewe mvuga yuko bamuri mideni kuko bakoresheje izina ryiwe njewe ideni impamvu ntarimo ndyumva nuko umupasiteri wasabye amafaranga no w'ikanisa runaka tutazi abakristo batanze amafaranga n'abakristo biwe batanze ayandi nayi kanisa ayo batanze iwe niwe mujera hoya amafaranga batanze n'ayandi ni umenya amafaranga afite yakoresha izina ryandi none se nkubaze ivuga butumwa uriya umuvuga butumwa ashobora no kumva bavuga ngo ivuga butumwa akumva ko ari we bavuze kandi nyamara none se pourquoi pas muri rya kanisa adashobora kuba harimo n'umupasiteri wenda uzaje mwivuga butumwa niwe bakoresha yewe yavuze ko yakoresheje izina rye ako kantu niko ga specifying neza ko ari amafaranga araye bakoresha izina rye abe niyo bokoresha izina rye none ruriya njewe kanisa banakura jasho yake hari uburyo nje ndifata nk'uruganda ni business n'ubundi yes ni business muri no nimba muri company yanje muri company yanje ibyo ushobora kumfasha bikinjiza amafaranga bivuze ko ndi buguterurire amafaranga yose yinjiye ngo nyaguhe oya kandi ko umuntu ashobora no kuza akakubwira ati no dufite ibikorwa bindi byinshi kandi nabyo bikeneye amafaranga dufite inyubako nimba dufite inyubako kandi tukaba hari amafaranga twaguhaye atari ukuvuga ngo wabuze itike ikugeza mu rugo ikindi kintu wawukurikirana niki inyubako nimba dufite inyubako tugomba gutumira uriya muvuga butumwa tukamubwira ngo dufite inyubako none uzoze udufashe ubwirize kandi unatangishe amafaranga y'inyubako nimba atazi gutangisha nimba atazi azabwirize barafata undi muntu ibyo ngibyo urabizi neza yuko akenshi twagiye tubikora cyangwa twagiye tubibona bakavuga ngo twatumiye umuntu uyu muntu niwe uzi gutangisha tukazana umuntu ubwiriza akabwiriza yamara kubwiriza akicara twaba twatumiye n'umuntu uri butangisha nuvuga ngo rero icyo gihe baravuga ngo uno muntu nabwirize namara kubwiriza dutangishe kandi nawe akaba baje kubyita inyito bakavuga ngo uyu munsi dufite igikorwa cyo kugura piano cyangwa se cyo kugura ibyuma cyamara gushira kandi twagiye tubibona kenshi gutyo tukavuga ati uno muntu twaramutumiye avuye kure twamaze gutanga iby'ibyuma cyangwa iby'inyubako mureke dutange ituro ryo guherekeza iki umushitsi cyangwa dutange ayo mazi mugani wabo nuko akenshi babigenza ariko nimba ugiye kuvuga ngo dutange ituro ryo guherekeza umushitsi yewe iyo $500 bamuhaye na make babaye 15 bishobora kuba ari amashiringi cyangwa ari amarundi cyangwa ari amanyarwanda bamara ibo $500
banza uvunje ariko si iryo kanisa ryo ryatanze mu madolari gute abakristo barimo aho bose bari bafite amadolari man ko ndakeka none ko yari hakurya none umuntu wavuze ngo ni amadolari iwe baje kumuha bakamuha 15 turamenya nimba ari iz'amanyarwanda cyangwa nimba ari iz'amagana ubundi habayemo kuvunja bimeze bite batanze nurumva batanze amadolari ariko iwe babanza kuja muri forex baza kumwikanisa ntibura ntihazahabura abakire abantu bari aho ngaho cyangwa amafaranga abitse bakabika ya senkisa bakagenda muri kesi bagakuramo bya 15 bakabimuha ariko icyo dushaka gushiraho umuco no kugira ngo batandukanye kugira ngo bazabareka kwiteranya nabo batumiye baze bashiraho umuco ibi byose no kugira ngo administration y'ikanisa ibe nziza cyangwa se n'abayobora baze babasha gukora ibintu byiza mu muco kugira ngo bataza kwiteranya n'abavuga butumwa batane hanze ikanisa ubu nyine ko baratwereka ko already is a business kandi kino kintu reka nkugize kino kintu so bwa mbere kibaye harundi nzi cyabayeho ndetse muri kino gihugu Giskamena muri iryo kanisa ntashobora kurigeramo avuye kure biranumvikana yuko uwo byabayeho akanabivuga kuri kamera biragoye ko yasubira muri irya kanisa undi we ntiyabivuze ariko se rere umubabaro we uvuye ko atazanywe na business ko yaje kubwiriza message yaje azanye ko yayitanze ugeze ku ngingo wenda biranashoboka umuntu n'umuntu ashobora kugaya ariko umubabaro uvahe kugera n'igihe wagenda unabivuga n'ahandi wagiye kubwiriza ugeze ku ngingo noneho nibwo rero banze turebe uriya mugabo kiba cakuzanye kiba ari iki nibwo tugiye noneho kureba abavuga butumwa ugenda kamara amezi 3 muhana already nakazi gute babigize akazi babigize akazi niko kazi kwa kundu ugenda ukaja mu cyaro babandi bazacuruza protect bakaja mu byaro bakamara amezi 2 bakabona gutaha tubonye sasa abandi bajanye protector zivuga butumwa none kuki badapatana none se mutakuntu umuntu yomara amezi 5 3 yaragiye ahantu yarasize urugo urwo rugo kurumva ko rutunzwe niki kuki rero hatabaho gupatana naguhamagara ko ndibuze kuvuga ubutumwa iwawe kakubwira ngo nutampa $300 sinza ariko ibo bacungira muri twa tuntu ko guherekezwa kuko njewe nimba ari uguherekezwa njewe ndavuga nti uyu icamuzanye yaje kubwiriza nimba yaje kubwiriza tukaba twamufashe neza ntiyishwe n'inzara wenda ngo avuge ngo yabuze imbaraga zibwiriza kubera yuko atabonye amafunguro twamwitayeho mu buryo bw'umubiri hanyuma turavuze tuti ibi 15,000 ni transport wenda urategesha 5 irindi 10 nawe riragufasha mu tuntu n'utundi tiwigeze umbwira ngo tuje mu biciro uje guhaguruka hanyuma uyu munsi urimo uraja mu mibare itakureba y'abadiyakoniriya uje kuvuga ngo hatanzwa yango bampaya yuko ko umuntu afite famille yasize ibyo biramureba rero nimbugiye kumuhagurutsa niko kazerega kabaye famille nimba afite famille kandi akabona yuko umushahara ugomba gutunga ya famille ugomba kuva hano muri rutunga yagakwiye kumbwira akambwira ngo urugero hano muri Kenya bibaho hari utumira akakubwira ngo ndahagurukira kugira ngo mpaguruke uraba washize hayi tuve muri ibyo tuje mu abaririmbyi nabo bavuga butumwa cyane message gusa ziratandukanye zabavuga butumwa ubu nyine kugira ngo uhagurutse urugero nk'abambonye nawe urabiza amafaranga arakubwira ngo urampaye kubera iki rero mu bavuga butumwa ababwiriza kubera iki bo badashobora kuvuga ngo kugira ngo nze kubwiriza muri iki giterane cyane murampaye banze kubishira kumugaragara kwa kundi kuvuga ngo nukugurisha ijambo ry'Imana cyangwa kugurisha ubutumwa sibyo ariko bo indani iyo ngiyo babyita niyo mpamvu bavuze ngo nituriro ryo guherekeza umushitsi ariko bagakwiriye kuba bashingirana
ya aho kuvuga ngo nje gukoza isoni church yantumiye yampaye ako gaciro ikanyubaha ikantumira ikambonamwe impano ikabona ko hari ico nasangiza amateraniro ka gaciro bampaye iyo mbavuze nabi kuri kamera ntibirutwa nuko wa mupasiteri yo mpamagara turi babiri none nta nabandi bavyumviye turi babiri nkamubwira ngo kanisa ryawe wizeye yuko mugeza aya mafaranga noneho gakakwemerera ngo ngwino ukaba umushinjaga none uvuga ati twarapatanye nawe twumvikana $500 none yamaye ibintu ibi nibyo rero bikugaragaza yuko ari business kubera ko haje kuvuga batangiye gutana hanze nivyo bigaragara ko ari business kubera ko wa muntu aragenda nimbagiye mu kindi gihugu yes impamvu nkubwira ngo ni business araja muri rikanisa araja kurirangizamo abandi already bagize gute nabo bamubukinze ayandi makanisa mwegere urugero nimba ari umuntu uvuye mu Rwanda aze hane Kayore araja mu tubiri nahava yamaje mu gatatu nahava yamaje mu kane ku cyumweru abari gutyo icyumweru ntakimaze hano muri Embakasi ari amaje akasarane hazenguruka hamara ikindi cyumweru aje kitengera hamara icyumweru ntubizi aho hose niko kandi bagenda batanga za faranga ziki zo guherekeza umuvuga butumwa ntumva ko kera abonye agafaranga ko kohereza imuhira nakatike naho umuntu gutumirwa mbere twagaza tubona nimba ari umuntu utumiwe akamatumirwa nabibonye hariya nimba bamuvanye Burundi akamaza nko muri Maranata cyangwa nimba muri indi mbabare gukoresha amatorero wenda ikanisa jemo akabwiriza iminsi nimba ari 3 yamara kubwiriza akagira gute agataha urugero ariko sinzi impamvu bikunda kuba mu moko yacu niho nza nkunda kubibona nta handi urugero ntiwabonye waje muri seminari ukoresha abadamu hari akitengera hari ahandi wamubonye yageze hoye tibwakeye mu gitondo ibyo zamuzanye birangiye amayirura indege ariko twebwege ikikugaragaza yuko umuntu we aho yaje naho gatwebwega yaje aje ka Sarani none aracari hano Kayore karaja kumara ivyumweru 3-4 business bo babihinduye business je nk'ibyita ubutumwa ni business bahinduye niyo mpamvu bazaza batana hanze rero mugomba kuzajya mwishura amadeni y'abantu baje gukora business no nimba mwabatumiye ngo baje kutubwiriza mukabahereza ayo maturo akaba ariyo mwabashe kuyabaha muze muyabaha nyine kuko ni business kuko waje gutanga ubutumwa ivyo bintu ntago yaje kubivugira kuri kamera ntibibaho ivyo bintu ntago yaje gutikanisa cyangwa ngo aje gusebya abantu yuko batamuhaye amafaranga yose kandi kindi yoreka niyo mpamvu nakubwiye ngo tanga amafaranga ikanisa ritegure budget yico giterane kizokorwa urugero nabonye hano hari gitaramo c'abayumbe nimba ari abayumbe bafite budget bateguye bavuga ngo amuvuga butumwa twatumiye nimba avuye kure tumutumire arere tour sibyo bamutegere nimba ari indege nimba ari imodoka bakatishe tikibihari bunini ko bizabigenda bamara igihe cyo gusubirayo nimba ari imodoka bongere bakatishe nimba rero ari yandi yo kumuherekeza ibo bamutumiye bavuga ati reka dutangishe mu bakristo turebe nimba tukuramo amafaranga yo guherekeza umuvuga butumwa yo kwitwaza mu nzira n'ibindi ariko babanje gutegura ku buryo nimba hari izabo bakora bataza gukoresha izina ry'umuntu erega icyamubaje nta kindi n'izina ryiwe bakoresheje buriya se n'izina cyangwa n'amafaranga ataramugezeho n'izina ryiwe bakoresheje wamekura jasho yake nukuri wamekura jasho yake niyo mpamvu agomba kumwishura jasho yake ariko yaje abizi neza ko ari witange kubera ko azi umurimo wamuzanye kandi umurimo wamuzanye ntawuriye n'amafaranga kubera ko batamuhamagaye bavuga ngo dufite inyubako kandi wamugani we ni dafari none se muri ayo mafaranga ko atanavuze ko ari we wayatangishije ngo anavuge gati je watangishije amafaranga nabucya nkayakura mu bantu ariko hoye baragutse pastor aravuga ngo dutange ituro ryo guherekeza umushitsi ariko ibintu by'inyubako
kontabilite ikanisa ni ikintu kinini. Business bagomba gukora kontabilite bakareba ibikenewe n'ibikenewe. Business mu makanisa. Hari akantu maze iminsi ntekerezaho ko kwikunda. Yego. Abantu b'iki gihe bakabije kuba selfish. Uwo mwicaranye mubwira ati bimeze bite, ntabwo waba wikunda bigakabza. Nujya kureba ingo kuri uyu munsi ibibazo zigirana 90% biva ku kwikunda cyane. Babiri bagize urugo, umugabo n'umugore, ugasanga umwe ahora yishira heza, akeneye ibyiza. Njewe nta kibazo runaka, ni ufite amakosa runaka, ni uzukora aya makosa runaka, ni uzugira gutya runaka, ni uzugira. Hakaba akantu ko kwitana ba mwana, ariko buri wese akurura yishira aheza. Bifitanye isano n'ibi ngibi. Aho umuntu agenda ntatekereze yuko ikintu gishobora kuba ari kinini gifite byinshi bisabwa, ahubwo agakurura yishira. Uku niko aba ari ukwikunda gukabije. Nta wangerega. Ni ngombwa buri muntu kuryuze niyo mpamvu kuba kubera iki wikunda. Ikintu cyo kwikunda ni ikintu kiba mu bantu kugira ngo uzapfe kubona umuntu wikunda agakunda mugenzi we. Kandi musare n'ijambo ry'Imana nicyo yavuze ngo mukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Sibyo? Ubu niko byakaguriye kumera. Mbese uko nikunda akaba ari ko ngukunda. Ariko ikintu kirakomeye ni ijambo Imana yaduteze ku buryo sinzi nimba hari umuntu ushobora gupfa kurishobora kugira ngo wumve ngo njewe uko nikunda ariko wikunda. Ariko kandi niyo mpamvu watanze urugero bavuga ati ingo nyinshi niho mpamvu, kubera ko nk'umugore arashaka kugira ngo amere neza, umugabo amushimishe ibyiza byose, karashaka ko ari we byitirirwa. Nta makosa agira. Ni hahandi n'amafaranga. Umugabo nimba afite amafaranga, umugore ntashaka ko nyasharinga. Ashaka ko ayo mafaranga ari we nyarunda hase neza. Kandi umusare ntiyonyo, ubundi nta nubwo yonyugwa. Nubwo ufite izamire ngo ukabimushiraho, n'ukuri ntiyonyugwa. Kwa kwikunda kugenda kuzamuka muri kiwango ingine. Wewe uko umushiraho ukwakundi niko bigenda bimultiply, bigenda byiteranya. Nubango rero niyo mpamvu hariho gana bamwe biyumvaga ko ari bo ni naho usanga umvaga ko ari we mutagatifu. Akumva ko ari uri mukuri, wa undi watari mukuri. Nubango nimba hari ikibazo runaka gitumye batumvika cyane rwose, umwe ahita yumva ko we ni uri mukuri, afite ukuri. Iwe amakosa ntiyo yagira. Niho havuyemo ibintu byinshi twagiye dusesengura. Aba pasiteri ba Unity turabaramukije. Unity ndabakumbuye cyane. Biri cyane turabaramukije aho bari, kandi dufatikanye n'uruno rugendo cyane rwo kugira ngo tubashe gucaha bimwe na bimwe bitari mu murongo, kugira ngo turi mbazaje. Unity courage cyane. Courage cyane, kandi ndabizi ko turi muri sijimwe kandi dufitanye gahunda vuba habazabibona. Bamaze iminsi batanga impuguro cyangwa ibiganiro cyane bakora ku makanisa. Ariko uyu munsi nanjye ndimo ndatekereza, ese ubundi aya makanisa aba bapasiteri bagenda hazamo akantu ko kutumvikana bikageraho umwe arasoza ariko wakwikunda. Warabibonye nimba hari ibiganiro, hari usesenguzi nakoze ku biganiro, umwe atokinga undi mu bintu bitakabaye, umwe yita yuko ari marayika, mbese nk'ahiwe ibyo ahavuga ari ibintu biri krere, iwe ari umwera, ari umukristu, wa wundi udashobora gukora ikintu cy'ikosa. Urumva hamwe umupasiteri avuga undi kuri rutari, kurumva icyo kintu ubu selfish bwisha abantu yikunze, arashaka kwereka isi cyangwa abantu kwiwe ibyo bintu. Apana, kandi ibintu avuga ugasanga ni ibintu bitanahuye. Ubundi abantu niyo mpamvu twavuze ngo nyamara imbere hariya ku gatuti ibigomba kuhavugirwa nta bindi. Niyo mpamvu umuntu asigaje kubwiriza akamatangira kuvuga we. Hari amahugurwa twagemeje ubundi ni gute umuntu urimo kuja kuvuga ijambo ry'Imana ukamutangira njewe ukarangiza,
kandi hariya twakubwiye Kristo yagiye hehe yemwe abantu Kristo yagiye he yimukiye he abantu bagabanye njewe muri njewe shiramwe mugenzi wawe mureke kwikubita ku gatuza mureke kwikubita ku gatuza kwikunda ese mutangiye kwikunda kandi twari dukwiriye gukunda Imana dukunda Imana tubwira abantu Imana duha abantu Imana ibindi byanjewe bibe hanze ibyanjewe bigabanuke biza biba mu bakire bo hanze kuba ngo njewe mfite nagaza numva ngo naruguru mugasanga umusaza yikuza ati njewe inka mfite inka magana undi magana w'umukene nyina ki njewe mfite imfizi akaravuga ibiri hanze ga n'ibintu z'ubukire biraba ariko mwikanisa by'ijambo ry'Imana uko se twaba tukikubonyemo Imana biragoye twaba tukikubonyemo Imana ahubwo ko turakubona wowe kawe nubango rero niyo mpamvu muri kino gihe abantu bagomba kugabanya kubabo kuko ibyo muri ibyabo ntitubikeneye dukeneye ahubwo uriya muntu wabagize kuriya ko ari we baza kubwira abantu akaba ari wo basangiza abantu naho kudusangiza yuko wahuye n'abantu runaka bakomeye eske akuza abantu bicaye ari abacecetse bazahura n'abantu bakomeye muza abantu imyenda tuzatwicarana nabo mushobora kuba mutabazi ntitwoza ngo dutangane ngo nanicaranye na runaka tushobora ko twarahuriye ahantu tukamenyana na amahirwe ariko se ngende mbitangaze ntaco biri bukumare nimbi gutangariza kumenya ko njewe nziranye n'umuntu ukomeye ntaco zo gufasha na gato ahubwo ikicamfasha kwibere kutari kumpa ikintu gishobora kumfasha ariko nukuvuga ngo rero ni kwa kwikunda no gushaka kwishira hejuru kandi kurya umuntu wikunze nkuko wabivuze azanishira hejuru cyane azama yumva ko ari hejuru akumva ko ari we ariko iteka umuntu utikunze azaca bugufi kandi ahubwo abantu twebwe tugashaka uburyo twomushira hejuru kubera ko ntiyikunze yakunze abantu none twebwe twabona ukuntu no muntu ameze tugashaka kumuzamura kandi ko kuzureka abantu bakuzamura ureke kwizamura ku musozo ndagira ngo nkubaze akantu kamwe wakomeje gusobanura uvuga ku muvuga butumwa utangirwa amafaranga ntibayamuhe kandi ari we yatangiwe nashaka twemere yuko afite rezo afite ukuri ariko se abaye afite ukuriho ibi bintu birakwiye kuvugwa kuri kamera umuntu ajye kuri kamera avuga ati nagiye hano bantangira amafaranga ariko ntibayama ako kantu kameze nk'agapingane hagati y'abavuga butumwa n'amakanisa birakwiye ico nico kintu kandi twongera twagaruha mu buryo bwo gukoresha social media kuyikoresha ino kamera ni hahandi Pastor Karega yavuze ngo abantu bari mu gufata ino mikoro bari mu gutuma tumenya capacity y'ubwenge bafite iri mu kudupimira yonyine twebwe tutarize kugira ikadupimira uriya muntu level y'ubwenge ariho cyangwa se uwariwe kubera ino mikoro iyi ni nayo iri mu kutugaragariza abantu nubwo ari abavuga butumwa nubwo ari ikadugaragaza neza abantu abari bo ikabaduha ikabatuzanira uretse ko bamwe bari mu kwisha bakavuga ngo nimba ari kumenyekana bamwe bari mu kuvuga bashaka kumenyekana kubera ko urugero hari nigeze kuvuga namukoze ikiganiro yakoze akantu yavuze ibintu mukora ikiganiro arangiza aravuga ngo uriya musore yatumye amenyekana jewe namumenyekanishije mu byo yavuze natumye abantu batari bamuzi bagira gute bamumenye donc rimwe na rimwe iyo tuje kuvuga bino bintu bamwe bari mu kubivuga kugira ngo tubavuge bamenyekane nimba ariyo shabaha yabo nimba ariyo nyungura nimba ariyo papasi yabo nukuri ko muramenyekana social media ko muratuzanira natwe tukabasesengura mukamenyekana mukazamuka ibyo turabibafashijemo ariko kandi ntibyari bikwiye
ko baramenyekana mu bintu bikwiye bimeze naha ntibyari bikwiriye nibyo nabivuze ngo ntibyari bikwiriye yuko bamenyekana muri ubu buryo kubera ko iki ntago ari ikintu cyagakwiriye kuvuga ngo aje muri social media aje kuvuga ayo makuru yose ariya makuru ntiyarakenewe hariya ariko aje kuyavuga ibi bisa niki ibi bisa nabonye nimba hari akantu wabonye nashize kuri YouTube yanje umuvuga butumwa wenda baze abatarakabona baze gukanda kuri Jonathan TV show baraza kwibona ikiganiro n'aka video karahari umuntu akosora undi mu pasteur mugenzi wiwe aramubwira kuri iwaza yigisha abakristo biwe kuri social media akabigisha uburyo ivyo bagomba kuvugira kuri social media kuko rimwe na rimwe atari byiza yuko hari ivyo bashobora kuvuga kandi bishobora kubangamira abandi undaje kumusubiza yamaza mukabukira ngo wese kuraza kutwigisha kuraza kutwigisha social media twaguze zino kamera kugira ngo tuze tubivuga kurumva nk'ico kintu rero ni kwa kundi haje magapingane umwe karavuga ati yebwe social media nuko ntivyagakwiriye kuvugirwa bino kuri kamera undi atoyaye reka tuze tugira gute tubisature tubisature tubivuge nanone bive ko byakabaye nuko ni nko kuvuga ngo ukomereka komereke kurumva donc ikibazo warumbaje rero ntivyari bikwiriye yuko bino bintu bija kuri kamera ngo bije kuvugirwa hariya ahubwo bino byagakwiriye kujiriya hari ibintu byo mu gikari kwa kundi iyo umudamu wawe hari kimuza nimba ari umushitsi nimba ari iki muzamugenda mukaja iyo mu gikari mukaja kuvuganira nimba ari nikosa uzuja ntuzumukeburira aho ngaho rero n'abavuga butumwa bamwe na bamwe n'ibintu nk'ibi ngibi byagakwiriye kuja he iyo mu gikari bikarangiririya ku buryo twebwe tutagomba kumenya uko byagenda ibyabaye naho ni mu bituzanira hano tuzotuma mumenyekana tuzotuma kwa kundi mukeneye tuzobazamura tubamenyekanishe muba abastar nimba mukeneye kuba abastar mwavuga butumwa tuzobagira abastar kandi muzaba mugize neza natwe muzaba muduhaye ibyo kuvuga ya reka dusoze dushimira umutumirwa wacu wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kudufasha gusesengura ibintu bimwe n'ibindi nk'ibi ngibi bikomeza kugenda bifasha kandi bikigisha society ndagira ngo mu ijambo rimwe wenda usezere wenda kugira ngo dusoze ndashimira cyane umugenzi wanjye muvuga nako ni n'umuvuga butumwa umunyamakuru wo kuri Blessing TV wakoze cyane kandi turashishikariza abantu mukande subscribe comment turazikeneye uko zimeze kose bizayo dushimisha iyo tubonye comment nk'ijana cyangwa 20 iyo nta comment tuzatuvuga ati ibi bintu byari byose tuvuga abantu ntibabihawe ariko kuryo tubonye ka comment kamwe 2 5 10 20 biza tuzatuvuga uko zaba ari tugaya ari tuvuga neza zose turazikeneye ikigenderewe nuko mutugira inama muzo dukora nuko mutubwira mukatubwira atahangaha suku aha ni gutya iteka ndabibabwira ntago turi claire ntago turi abantu babahanga bazi ibintu kubarusha kuko muri aba bantu bakurikirana bino bintu hari abaturusha ubwenge kure hari abafite amashuri menshi kuturusha hari abahanga n'abahanga hari nabo tunganya hari nabo turusha rero izo comment nizo zidufasha cyane no kudutera courage kugira ngo bino bintu tubikomeze rero wowe buryo udukurikirana kanda akanyenyeri usangiza abandi kiganiro nurangiza utange na comment bizadufasha kandi bizanadutera courage nyinshi yo kugira ngo tuze tubagezaho ibiganiro nk'ibi rero turabakunda cyane kandi ndizera yuko namwe mudukunda Imana ibaho mugisha kandi munyamakuru ndizera ko atari n'ubwa mbere wenda ngeze kuri no channel bambonye ariko ndizera ko nzagaruka n'ubundi tubagezaho byinshi bakeneye kandi nk'ibi ngibi urakoze cyane rero turagushimiye kandi koko tuzagenda tubana kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye munsi mwiza
mahoro n'amahirwe kuba dukurikiye akomeze kubana namwe.